ياتين مركي أفر المدير جناجي شهادات مقبض أكاسي بريدة ما نبي جنا شهادة شنو هنسين كبر لا الأذان خيسة اللي أشهد أن محمد رسول الله صلاة خيسة أشهد أن لا إله إلا الله قرآن يقرأ قطوة عند يسوع ربي نبي محمد يني نبي نكابنا نبي ربي إبراهيم يني أسلم قال أسلمت لرب العالمين ربي قرآن خيسة دبته يا رب ودخلوا في السلم كافة حقيقة يا بخيت خنا بيخبر ربي وان رفاهم بيها خجم ما شجرته سربكم مو قرته وتنوتاته خيسة سيميلة تكون خيسة رابطة سربا يوت ولا سربي چلو جنة جوساني ورساني من نوتي نجاب فرّا غافا يباتي رمضان رفتي بار عندي قرآن أسرع كابتة بار كاني بيتام دبرتي لسه ثارما درانو بفتوس وفتة إكرا بسم ربي يا جنا عندي جيتا آياتي جيتا نجرو دران نجرو سو ساني بيتي كده بنا إن جنة يا ربي خيا أشهد أن لا إله إلا الله يا ربي خيا ترب جرا وما أشهد أني رقم بها يا ربي خيا نبي محمد جرابر أني رقم بها ربي تكمل خنا كان جبر مهنجرو محمديس إرجما إساته نكب موازت لين للرقابة أتلين سر مجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ربي ربي برا إنجو رقم بها محمد صلى الله عليه وسلم إرجما إساته تمرات رقابة يشوف رقابة أكيد بورو شهادة كبتني ومواسرة بنتي أرثوذكسي ني جولن هندي أجندة نرى بورو تاني أبغى كم هذا نين كرتا إفار كوسيسا ما نبي جنة نبي محمد يتو كرتة وان نرى بفمرة اللي رقم سيد إفسا جرا ما نبي جنة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين القرآن أبرجران أيوة أفان ما كان ينتهي من التيات كيسة أشهد أن لا إله إلا يا ربي خير رقم بها أتي أكان جبر ما رجع يشاد جل أذان كيسة القرآن كيسة هو موندتو تانيف أني يا ربي خير أما شهادة يروح صلاة مرات كنجر سنة إيران واجرا جسوا خاتمة سين بين وان ردول جرا خير نها ونا من كان قرت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة جل أبونا من جتيسا خنتم راسم ويا ملك الموت الذي وكل ويا دوتسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جل وعلا خاتمة نساء congratulations آية نتريف قرأت سنو تتنزل عليهم الملائكة تنيجو قاعدين كباسرات مسلم ما سيجني زكاة ستين عبادات زكاة الجبان شهادات اللي الرانجا بدو دخل الجنة لا يجون وياك يا مبر يو وانتو تكنا مريض وان تنبر اتجاه فتما اتجاه تما يبدأ خيس انتور ماله ربين خيس أنا واباس وبر يبدأ جهنم نواس وكتا تكبا يكا كبا الدنيا مخرج يأكل من ماتو أنا ما جيسه خوا قولي خهاتي بر ولما دبر سير ربيتيس كتاب خيس ما فرضنا في كتاب حديث في القرآن تنوه مجرى كتاب تخجرته جوبته نمني يبدأ جهنم ما كانت تيس جوبته بوس مجرى كتاب ربي راس خفلا ما عسيا جون دو جوبته سو أنا ربي خلاص يدبر فيه سانكا ورا غرتي يعني غرتي فلان ورا غرتي لبونا ما غرتي ورا لبونا ما حلال غرتي ورا ربين حرام غرال غرتي اجيسه ربي نسرت اللي دلني يسلي جبي رحمه الرأي اللي فريسه خالد مخلدا فورتوسن توبا لينكا ورارا لينكا ربي براي ربي سبحانه وتعالى جلانو اباس ماجد مالك لما فهمودا ايه مالك جارتي لما فهمودا mare echun ja wan jarti la echun ga khoni fare sarra rati war rabbin echun dan tesa fara mira rabbin jala kay sakai wanni fuduf yo ta dura gabab tu ta te der tu barbada ilmu na jarti na o jarti gabab tu kana tan ma futa te ali dere ada jararin yo gurrati dala tak tan mare jo dim tu ma fudi makan walle warra aj wana data comment data radufa yo furdo ta te yani ma kallon funin talate tan ada yani wana da anka bosuma fur yaran dubartin tu der tu gabab tu furdo ma jo sim gota afuri bo I don't know. There tu jira, gabab tu jira, gurati jira, dalat dim tu angkano. Injur tabira fidame. So kana wo umarai. Wo te kono ini sama. So shada unka batinu jala kote. Anyway, makaba saf jani kar. Oh mata kana zela gudani. Rabbi rahmat sini agodu. Jai Rabbi rahmat sini agodu. Akani di usaha kata mujara kata binu jala kote ha. Barata oso abar reiso kote ora. Oso masih tambiyo wakara so guyo no mana fincani tin dia majeto nanu kasih bawah itu dapat. Off show du bar. Wallah akni jolu ma tu nama tabat dar. Haruma
sagaruma caa olu gartee immoo gabbee jallaatti fa bitataa waan gaddee bitataa achi shiginya kas deemee dubartuma intalata qolii qabeetu marka qabe awwaan naa jaasu biyya teenya sanitti namni akkuma akka baafura ol qabatee waliin deemaa wala godhi guyyuu waliin marameetuma obboleessaati miti bara biyya faranjii addunyaa kanatti argitu waan akkasii mana barumsaati baanan harka waliin maran Itoophiyaa tan la ilaha illallah awa isaa deebi qotto hayye maaliif jana bakka wanta kataree funaatu itti jira namni hadiisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diin kafara nan shakki malen kawal maaliif jana dhageeffadha aya rabbi tu rabbi maa jedha hadiisa bi jechi nabi Muhammad waan dhufeer akka rabbi ragaa bahee fi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذه دبنا تاسو النبي محمد أدى نبي محمد وحي مالين دبته بريسكو ربي رقابه وما ينطق عن الهوى فليس الناس وان وحي دبين إسا وحي مالين جرخي أني ما سان نورمال لنمو ما سان نورم وان ربي دبته مالين ما تكنو تواني جرخي شالتي إيه رب نبي محمد يو بريته يسيران ذكري في وانت مالين دبته ولم دبسي مالين بأونا جاء إيه جاتشانور وهم رب دبته جرين قفا دبته بو سبحان الله kanaaf jechuun ragaa rabbii bahee fi namni hadiisa sahiyaa uutii bar nabi Muhammadiif gartee miti gartee Qur'aanas kannee fi hikmaa hadiisa irraa kan dide komentii banaa monitoro rabbiin waa laaffisu tole gaddee bukaa jechuun meeqarra jirra gaafis hin qaba jedheetu achiin bahee rabbiin isaa faa laaffisu waan biraan saniif jechuun karoora haa godhannu kitaaba xixiqqaa bitadhaa aqiidaa ta'e barachuu diinaa waan ta'e waan xixiqqoo waan gartee torbaan lama torbaan sadii ji'a takka fittu gurguddaa kan ilmii tana bar nama rabbiin laaffisee bitu addunyaa tana giraajuweeshis godhee addunyaa tana yuunivarsiitii fita malee hundi yuunivarsiitii qaraa jettee yaadin ilmi namaa addunyaa irra jiru hundinis abbaa qabeenyaan ta'u ilmi oromoonis hundi hin qabsoo fakkeenyaaf nama muslimaa tokko qur'aana islaamaa buusuun irratti waajiba dirqama yoo buusuu baate irraa gaafatama dirqama irraa gaafate الفرائض dubartii sanduuba maaliif jennaan rabbi subhanahu wa ta'ala gartee yaa rabbi guyyaa qiyaamaa itti dhufna boodarratti islaama keessa nama baaftu waan kanatti illee ni jira ajaa'iba waan walitti galu tana diinaa kanarraa duroomuun barachuu dhabuun waan isiin nama gootu hadiisa waan ni cufaa hojii jira gartee maaliif jennaan guyyaa qiyaamaa waan tokkoffaa rabbi raasi gaafatu gartee kana Muhammad illee daddachamna murtii rabbi irratti himatu inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura laay itti dalagu jechuun amma irraan kaayenne jechuun itti irraan kaayenne ijaanuun laal itti sin dalaguunis hin baratu hin barbaannu kana jechuunis waan qur'aanuun laalchisu jechuun waan jajjabdu kofrii keessatti illee tunillee achi lakkaa'amtu gurbaan dhufu dide era namaalis ni ergaree nuti ani asin kara biraati warri seenuu feetan ganda biraatiin yoo reeyta malee karaa yellam cufamee jira mangad deebi'e meeqarra jirta gaafiin qabeettee kuttee ibsaa internetan na baasee bara abshir bakka deebite jaafa bakka ana meeqa farra jirra bakka waan lama fuudhu san jette siime qabeechoon bara dubartiin tun afuruma jedhani because orma faabo ayye jaafarra jirra ati duru gubboo taate akkanu khilaasa takka dabaru feeta akkanumatti osoo kutaa jaanqaraana kutaa torbatti jaafa waan nabiyyiin fidanitti qoosuu nu jenne laala waan jaafa waan yaa dhugaa keeti torbafarra jira naam tokko tan shanaffaa waan jenne jaalfadiiroo waan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufeen keessaa takka jibbuu jenne tan jaafaadha waan nabi Muhammad dhufeenitti qishnaa godhu qosaa isiniif galtee baraata qishnaa kaa'oo nama kana jookiitti godhu kana hedduu jira ijoollee keessa hadiis akkana jira hadiisni bookee rabbiin waan akka bookee faa'ume nabi Muhammad amantii fuudha nabi Muhammad sagal faa fuudhan sagal dubartii sagal maartee faa isumaa gala isumaa jalatti guddadha ragaa hojii boodaan tara jala hunda jalatti waa ragaa isinii kannaa beektaa so okay torbaffaa jira ibsa torbaffaa barreesse lama diimaan feetu gurraachaan barreesse torbaffaan falfala siiriin beektanii sirii hojjechuu raayiduu eekotiin biyya keessa fuutteefaa jiran falfala namni kana gartee waan kana sirii godhee sin kafara yoo ati bira dheeyitee waan san dhugoomsee laallattee sin kafarta lachuuti ilaan keessatti taffaan dhagayaan qaba yaa sheekha jemetti Rabbi rahmatu nama godha ayyee katabatte falfaluu raayiduu sirii godhuu takkaa namatti gootus takkaa gartee waan kun anne hayyama ittee gootus takkaa nama bira geessus takkaa ofii bira dheeytus wallahi lazim kana gartee islaamummaa keessaa nama baaftii jechuudha. Saddeettaffaan tumsa kaafiraatiif gartee nama islaamaa irratti tumsu biyya takkaa wajjin ittisa taatee islaama irratti duudhu
eenyu abaluu nama sheeka barbaadani shabbaare kana jeesu qaba barbaadna qabeenya seekan ati nama islaama irratti tumsu amma gartee islaama kiristaanaatiif tumsite islaama irratti tumsu jechuudha baleessa keeka islaama irratti. Alhamdulillah mallee fayyaan qabaayye Allahu akbar. Amma fakkeenya wannoo gurguddaa jira laayik biyyoota gurguddaa kana jira miti wayita Falastiin akkana godhan kana. Akkana eegaa qoffitu. Biyyoonni aranjeetu iyyuu mormituuf gargariin mormituuf biyya arabaa kun ammoo muslimaa kun calliseetu malaala. Dubni kun nama baasa akkasitti taaranii wanna jechuun kun. Guutu isa uummanni bara amantiin beekuu fi hin beeku wallahi lazim maqumaan deema malee maqaa isaa laalleeti malee hojii isaati jecha inni dubbatu arrabaan nama kafaree guutu keenya keessa asirra jechaan nama kafaree hedduu jiran. Gartee jechaa fi gochaan namni subhaanahu wa ta'ala barsheetichi lafaa kaa'e. Alayhi salaatu wassalaam lolomuu ta'a sahaabaa kuma sadii sababaan lolu sadii kanuma ergaa tokkichaa nama tokkotti erga